Galenika fitofarmacija preporučuje. Rasađivanje je izvršeno krajem aprila i od tada smo krenuli sa zaštitom. Pre rasađivanja je rađen Galation Ultra, rađen je na početku novi proizvod naš Galoxid Flow, izuzetna formulacija tečna bakar hidroksid za sprečavanje pojavu bakterioznih infekcija. Naravno, kontroliše i plamenjaču gljivičnu Phytophthora infestans. Jako dobar preparat, dobre karence u povrtarskim biljkama, pored primjene u paradajzu i paprici, ima registraciju i za kupus, i za luk, i za krastavac. Karenca u krastavcu je samo 5 dana za bakarni preparat, a u kupusu 7 dana. Drugi novi proizvod to je Adut, akaricid, acekvinocil je aktivna materija, pre svega kontaktni, malo digestivni preparat, deluje na sve razvojne faze fitopatogenih grinja i šta je specifično kod njega, ove godine je bila nešto lakša za suzbijanje grinja zato što smo imali veći deo sezone sa nešto nižim temperaturama kad su mogli da se koriste drugi akaricidi. Adut deluje na višim temperaturama, deluje na sve razvojne stadijume grinja. Šta je začkoljica? Začkoljica je što ima specifičan mehanizam delovanja. On deluje na neko disanje grinja i ne bi trebalo da se u sezoni primenjuje više od 2 puta zbog rezistencije insekata. Zbog toga je rađen ovde u zadnjem tretmanu pre nekih 15 dana kada su bile nešto više temperature. Šta smo još hteli? Hteli smo da pokažemo lagunu, delovanje na, pa sad mogu da slobodno kažem, i najznačajniju štetočinu u paradajzu, to je paradajzu moljac ili tuta apsoluta. Pratili smo pojavu, ove godine se dosta rano pojavila, međutim, opet kažem, niže temperature nešto u proleće nisu dovele do neke ranije hiperprodukcije insekata i do prenamnoženja. Ima šteta, zaštita se radi i pod kontrolom je i ova štetočina. Za suzbijanje tripsa tu je korišćen preparat Traper na bazi spinosada. Iskreno, ja sam se malo više plašio napada tripsa i zbog blizine ovog ružišnjaka koji verovatno ima konstantan pritisak štetočina, a jako je blizu i može da dođe do prelaska u plastenike. Pored Trapera radili smo kroz sistem za navodnjavanje Talent. To je već neka ustaljena priča od prošle godine, paprikari to znaju, da smo preporučivali da ide Talent kroz sistem, a Traper od gore i da jedino na taj način se najbolje izreguliše trips. Kada su bolesti u pitanju, nije bio veliki pritisak, ali je bilo neko povećane vlage u maju mesecu, nešto niže temperature, bilo je uslova za plamenjaču, bilo je uslova za pojavu crne pegavosti, rađena je neka standardna zaštita, na početku vokal i promesa, zatim kruks, pehar naravno protiv sive truleži, abastate je rađen, temperature su to dozvoljavali, zato nemamo tako veći pritisak grinja. Kentaur, od prošle godine akaricid na bazi bifenazata, 0,5 litra po hektaru, sve su to preparati sa kraćom karencom. Magnetik naravno neizostavni i sekvenca u zaštiti od prouzrokovača plamenjače i crne pegavosti. Triton za suzbijanje paradajzovog moljca. Malo pre sam imao pitanje u vezi suzbijanja paradajzovog moljca. Suština je ne više od 2 puta istom aktivnom materijom. Treba nam drugačiji mehanizam delovanja. U nekoj redovnoj zaštiti naša preporuka da prvo idu Pollux i Harpun, koji deluje na odraslina jaja, 2 puta, zatim da se ide na Triton i na kraju da se ide Laguna kao klorantraniliprol. U ovom slučaju nije bilo na početku jače pojave. Jedan od razloga je što smo radili abamektin koji inače deluje na paradajzovog moljca. Pored na grinje deluje na tutu apsolutu. Šta je ključ? Kada smo primetili da se pojavila pre nekih 7, 8, 10 dana, krajem meseca, videli smo i pojavu grinje, urađena Laguna, ovdje je izostavljeno, rađen je i Traper. Spojili smo Traper i Lagunu. I to je jedna od najjačih kombinacija za regulaciju paradajzovog moljca. Kad se iskombinuju Laguna i Traper, najveći veliki broj populacije insekata ugine. To iskustvo smo imali i iz Makedonije,
su nam kolege prenele bolje rezultate jer igrom slučaja Laguna se prvo pojavila u inostranstvu pa kod nas. Inače preparat koji se isto izvozi. Spinosat također prodajemo u inostranstvu i oni su imali odlična iskustva i u svim našim emisijama obraćanja kažu što ne stavljate Lagunu i Traper zajedno kad je to kod nas najbolja kombinacija. Znači ovo je rađeno prošle nedelje i mogli ste da vidite, sad ćemo da prođemo ko hoće, naravno da ima mina, ali da nema jednostavno larvi tute apsolute, da je isečena skroz. Tretman je rađen 30.6., znači pre 7 dana. Kada je ishrana u pitanju, malo pre sam pomenuo da je rađeno osnovno đubrenje kompleksom 12, 11, 18 i bukvalno smo radili samo neke korekcije sa starterom na početku, 3,20 i na kraju naravno solugal ripe ili rajp 13,5-30 sa kalcijumom i magnezijom. Ono što je interesantno da je u jednom periodu pada temperatura u maju mesecu naglo. Radili smo aminokiseline, dodavali smo te biostimulatore jer jednostavno noći su bile jako hladne. Došlo je do malo redukcije na nekim cvetnim granama, ali naravno to će krupnoćom da isprave kada krene da se skida. Nisam predstavio, samo se izvinjavam i to sam trebao na početku moje kolege iz Galenike. S nama su tu Sreten Rilak, Bane Vasiljević, Aleksandra Pajović i Anđela Pantić. Još jednom hvala svima što ste došli i hvala našem domaćinu Giletu. Imamo paradajz i papriku i krastavce, imamo dosta paradajza, 70 ari pod plastenikom. Kada smo videli probleme da napada tuta buba, mi smo primenili vaše preparate. Posle 2 dana je bilo dosta uspešno, bili smo prezadovoljni, sve se očistilo, sredilo. Ja sam to 1000 puta rekao, Galenika naša kuća iz naše zemlje koja apsolutno je dobra u odnosu kvaliteta i cene. To je najbitnije nama, pomažu u sprečavanju bolesti i povećanju roda. Koliko je za tebe kao proizvođača značajna i stručna podrška koju pruža Galenika Fitofarma? Pa od kad sam počeo bukvalno da radim poljoprivrednu proizvodnju, ja sam sa Galenikom i imao sam sreću da upoznam tih par ljudi koji su sada u Galenici. Uz njihove stručne savete i njihovo praćenje tih novih bolesti, novih štetočina ili novih preparata koji rešavaju tu priču. Evo, borimo se duži niz godina i uspešno rešavamo svaki problem koji se desi u bilo kojoj proizvodnji. Znači, počeo od paradajza, paprike, boslana, dinje, kupusa, sve što radi. Uglavnom smo se borili sa raznim preparatima Galenike Fitofarmacije, uglavnom Galenike Fitofarmacije, jer smo sa njima počeli od početka da radimo, što se kaže, ozbiljni su preparati u pitanju, tako da u ovim raznim izazovima, što se tiče raznih štetočina u našim objektima, trenutno izlazimo na kraj sa raznim štetočinama. Ove godine smo se sretali sa problemima što smo imali tutu, apsolutno, odnosno moljca smo najviše imali u ranijem periodu, tako da smo primijenili sve ostale preparate Galenikine i u svakom slučaju smo i suzbili. Uglavnom, Galenikine proizvodi trošim, cena je broj 1 i dobri su onako. Dobri su onako za zaštitu bilja, koristim i za celer, i za šagarepu i za paradajz. Zašto ste se odlučili upravo za ove proizvode? Pa prvo što su dobri. Prvo što su dobri, a drugo sa cenom su solidni. Nije im cena otišla gore kao što je ove strane firme što imaju, oni su podigli cenu katastrofa. Pa mi troškove ako ne smanjimo, mi smo gotovi. Tu nema šta se priča, zato što mi ne možda dižemo cenu u odnosu koliko skaču preparati, to nema blage veze, tržište diriguje cenu. Znači morate da tražite preparate koji pružaju dobru zaštitu, a imaju dobru i cenu. I dobru cenu i dobru zaštitu. I mi da se uklopimo u ono što radimo.